63000 сомон ашка хеҷбек соли 2006 мотори 1.6 твинпор ана беванус тамошо кунед. дискачакош простой, калпак, болнуш нав. 1 сол пеш вагон гирифтем. Чанд қавҷа дора? Чанд қа дора? Ҳамин моҳ? 1 моҳи дига бигем ҳуҷҷат дора. Тамошо кунед. Мошинча краска талаб нест. Хирик дестен. Танаш соза навай полировка буромадагия. Ана мотор қоидави коробкашан соза. Ка механика. Ана ба кондиционериш кор мекуна. Тамошо кунед. Аромат салон дاره. қафаш ручное. автопилот, датчик солнца, мультирул. Пробег 195,000. Кам гаштаги буда. Марамат хайдоро боша. Аллокада броин нархи. Баъд нагуфтаиш, хай бо фикротона дар комментария нависин. Қимата арзона ҳатма дар комментария нависин. Варианти алиш нест, фақат фурӯшак. Лайкора кабратики бизанем, меҳмон бошем, подписатсия кунем. Мошини арзон мода бисёр мерам.